Puila sabke salam chanai dia se ajibi apne khan ke ekta khopor loi ani dia se etu to hole to ration card te eKYC to question anai kuna kina check korbo online de etu lo pore apne khan ke etu video loi ani dia se etu to hole to kunba notun beneficiary khan bra to hole to online de eKYC question anai kuna kina check korbo aro etu to hole to kunba la to hole remove hoigina ase aro biometric fingerprint korle bi tate no ola hoi jaise etu karne online de kina check korbo etu la opor de hota baji kori thaka karne banala ase etu to hole to puila laga video de bi ami banana thakibo hole bi kunba beneficiary khan notun khan to hole to online de kina check koro parbo ekta video banai dibi na koi thaka karne banala ase kunba eKYC nokora khan to hole to etia to hole remove korina ase aro kunba to delete korina ase etu karne chaul na pai kana tukpa khan bi bishi ase beneficiary khan aro delete kori dia bi nohole etu eKYC nokora bra chaul na pa bi bishi beneficiary chun to ina tukpa la opor de bi apne khan ke etu koi dia ase etu karne eKYC question anai koina online de kina check korbo etu la opor de apne khan ke koi dibo first day mohan etu online de check korbo karne apni laga mobile de play store koina ekta app thakibo tate apuni mirror ration koina type korbi ena type korise kole to etu nishina mirror ration koina ekta app to pabo etu download koribo etu download korina etu open kora bishide tate sob to pai jabo etu karne moi etu already download korina ase mirror ration etu ki click kori ase etu ki click kora bishide open hoa bishide enika interface dekhai dibo yate to hole to beneficiary aro department user koina duita option to login korole pabo to yate to hole mohan to beneficiary ase etu karne beneficiary user etu choose koribo ena korina apni laga Aadhaar card chon to apni ration card logote link korina ase uto Aadhaar number to le yate fill koribo ena korina captcha code same to same next day fill koribo ena korina login with OTP etu button ke click kori dibo etu ki click kora bishide apni laga phone de already OTP to ahena thakibo yate to le OTP send successfully kona interface ena dekhai dibo to okay ke click kori dibo okay ke click kori dia bishide apni laga phone de aha OTP to hole to yate fill koribo ena korina verified button ke click kori dibo aro etu bishide next interface to enaka dekhai dibo yate to hole to OTP verified successfully koina interface ena dekhai dibo to okay ke aro bi click kori dibo okay ke click kori dia bishide aro next page to ena khulibo yate to hole to create mpin koina ase to yate create now aro skip ase aro tate pin banabo kole to create now ke click koribo aro nabanai thakibo kole to skip ke click kori dibo etu karne moi etia majore nekori thakibo etu karne moi skip ke click kori ase skip ki click kora bishide next page to ena khulibo yate to le apni laga ration card detail to enaka interface dekhai dibo apni laga naam mobile number address ration card number aro FPS apni ko jaga de ration loise uto laga naam address sob yate dekhai dibo aro niche de manage family details koina interface ena dekhibo pari ase to eKYC korise na nai koina sabo karne niche de manage family details etu option ke click kori dibo etu ke click kori dia bishide next page to ena khulibo yate to hole to apni laga detail aro bi enaka interface dekhai dibo apni laga mobile number address aro chon to apni bra ration card to apply korise PHH hole bi aro AAY hole bi yate apni laga detail to interface ena dekhai dibo aro etu bishide family ration card laga holder laga naam first de dekhai dibo aro tate address sob yate detail ba dekhai dibo aro Aadhaar to hole to Aadhaar KYC koina ase to Aadhaar eKYC to hole to verified hoise na nai koina sa time de green bra KYC verified koina eKYC verified koina enaka interface dekhai dibo aro nokora khan laga to hole to niche de not reported by state enaka interface dekhai dibo etu karne apni khan online de kina check koribo kole to akire apni khan ke dekhai dia nisna step by step etu process de jabi ena jana apni laga nicho laga eKYC to korise na nai koina check koribo pari koina etu bi koi dia ase aro koa nishina already kori dise kole to eKYC verified koina green bra likhina enaka interface dekhai dibo Aadhaar eKYC etu jaga de aro kora nai kole to not reported by state enaka interface dekhai dibo aro kunba laga to le not reported by state koina update noha bi thake already ta laga to thik hoi thake kunba laga to etu to le to update noha ase aro kunba laga to totally update nokora karne aro report nokora karne
not reported by state inakan device dekhai dibo aro kunba la do hole eKYC to korise hole bi not reported by state koina bi show kore etu do hole do update noa ase koina apni khan ke bi kuri ase aro kunba do hole do online dikina check koribo aro FPS etu fair price of de jaigana kinega etu eKYC to koribo enaka bi hota baji koi thake etu karne nechu laga Aadhaar card etu loi lobi loikena fair price of etu apuni chaul loi thaka jaka etu center te jaigena biometric kori lobi mane etu fingerprint etu kori lese kole do aro apni laga ration card to hole active ho jabo kunba do inactive thakibo etu apni eKYC nokora karne koina etu bi kuri ase etu karne nokora khan bi apni khan choldi nechu laga fair price of de jaigena eKYC to kori lobi etu do hole do one nishina Aadhaar card loigena jaigena tade kori lobi koina etu bi kuri ase aro korigena thaka khan kunba update nohabi dekhai dibo aro kunba to totally nokora bi dekhai dibo not reported by state koina etu bi kuri ase etu karne kunba najane khan thakishe kole do olop idea pai thakbo kana akha kori ase aji do hole do apni khan ke eKYC online de kina check koribo aro eKYC do hole do ki ase etu la opor de apni khan ke etu software video banai di ase kiman jon pra sai dise bishi khushi paise etia karne mani for more updates sai thakibi dana kate